алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікіді қақапойле мәлімат. Русиялы Қырымның ешне тәжелері пайтақтымыздың мерkezінде нумайшытылды. Қырым студентлері дистанцион оқуына кечтілер. Ахмеджетнің авалиманы 10 миллион елжуға қызмет көстерді. Юбилей елжыны насыл қаршыладылар. Жұмхуриетіміздің Шымали регионында жаған сакинлерінің насыл проблемлері атсызлай. Ислам Терек районында конфессия ара талықасы кечірілді. Қырымнан Русия еркенына кіргеніне 6 ел олды. Байрам тедбірлері бұтын мемлекетті кечірілі Ахмеджетте бұл күні милей апалченлер абидесіне чечеклер қойылды. Сон девлет шурасында тантаналы топлашып өткерілді. Тәфсілетлар бізім левқамызда. Экибин 14-ші сенесінің референдумына ве Қырымның Русия еркеана кіргені себебінен өткерілген тедбір милли апалченлер абидесіне чечеклер қойылмасынан башлана. Бірінші сырада девлет башы реберлер ве Донецк халық жұмхуретінен келген мұсафірлер бұлыналар. Ахмеджет шерінің мерkezіне 300-ден зияды инсан топланды. Олардың арасында Қырым баарының иштиракчылары, жематчылар ве ветеран тешкілячылардың векілері болуна. Ирина Ремес Қырым баарының оз көзінен көрді. Ғұрурнен бұл бірлікні чоқтан 23 жылдан берлі бекілегенін айта. Вы понимаете, я просто видела, когда пришел Шеремет, пришли руководители партии, и началась запись в ополчение. Вот эти 3 дня, это просто, я была свидетелем, поэтому этот день, конечно, невероятно памятен. 2014 senesi Kırımlılar öz seçimini yaptı. Endi 6 yıl tınç ballarının geleceği için korkmayıp yaşaylar. Kırım Cumhuriyeti'nin başı Sergey Aksyonov Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de tınçlık olur deyip umut etti. Донецким и Луганским народным республикам, конечно, желаем мира и того, чтобы они, вот тот выбор, который они сделали, соответственно, чтобы этот выбор, так они дальше продолжали держать эту планку, эту позицию. Sonra bayramını devlet şurasında devam ettiler. Mano Cumhuriyet binası tamam bu yerde Kırım Barı'nın en esas vakaları yüz verdi. Binanın o kırınışı yanında yüzlerce insan toplanıp atriyatlar içine yazıla edilir. Devlet şurasının toplaşıp zalına kirgeninde orkestr yangıray. Bu tedbirge ayrı bayram muhitini doğuram. Vatanperver duygularını davulcular da aldı. Olar Rusya'nın gimini icra eteler. Bu konu Cumhuriyetimizin inkişafına büyük hisse koşkan vatandaşlarımız mükafatlandı. Kırım'da umumhalk referendumu 2014 senesi Mart'ın 16'sında geçirilgen edi. O zaman yarımada sakinleri birden Rusya erkeğine kirmege istegenlerini bildirgen ediler. Vakalar tez yüz berdi. Ikinci günü Cumhuriyet Hakimiyeti Vladimir Putin'ge müracaat etken edi. Mart'ın 18'inde ise devletler arasında anlaşma tüzülgen edi. Главное достижение – это мир и согласие внутри нашей республики. Это уважение людей разных конфессий и национальностей друг к другу. То есть в данном случае это то, что мы сохранили. Крымскую идентичность, на самом деле, вот, дружбу и уважение. Это, наверное, самое большое достижение. Отсутствие вообще войны, мирное небо над головой, вот это и есть наша главная победа. Все остальное, поверьте, можем сделать своими руками. Kırım sakinlerine gururlanmağa sebep çok. Bu vakit devamında çok şey denişti. Yarım adanı Rusya'ya bağlagan yekene federal trassa kuruldu. Şimdi o 5 milyon maşından geçiriyor. Hastahaneler, mektep, balabakçaları, şahsi elektrik ağı ve havalimanı peyda oldu. Они уже перестали скрывать свои намерения, ведь они могли поступить по-другому, скрыть свои коварные намерения. Рассказывать красивые сказки о европейских стандартах, как это было на первом Майдане. Здесь они сбросили все маски и говорили просто и совершенно однозначно: мы вас уничтожим, Крыма больше не будет ни как территории, ни как части русского мира, ни как сакральной ценности. Мы все здесь уничтожим. Это была их цель, они не скрывали этого. И когда эта цель начала реализовываться, мы сделали тот выбор, крымчане сделали тот выбор, который должны были сделать, сохранив и республику, и мир на земле. И это выбор достоин уважения. Большое всем спасибо за это. Kırım Barı'nı tek yarım adada kaydetmeyeler. Bayram tedbirleri bütün memlekette geçirilen tarihi günü herkes karşılap alsın deyip Mart 18 günü resmi olarak rahatlanıp günü deyip belgilediler. Naciye Sayva, Dmitri Nizavoy, Millet için.
Ахмеджети Cumhuriyetimizin 6 yıl içindeki yeniliklerine başlanğan sergisi açıldı. 14 stend üstünde Kırım'ın muvaffakiyetlerine başlanğan işler gösterilgen. Foto sergide ise Kırım barının esas vakaları aks olunğan. İşlerinin bir kısmını bütün adisilerini öz közlerinin көрген Kırımlılarga bağışladılar. Olarnen Ruslan Menayev sübet attı. Geleceğimiz bizim elimizde. Bugün Ахмеджети регионымыздың yönelişlerine bağışlanған sergi açıldı. Я считаю, что на стенде отражено абсолютно все. Каждый плакат говорит о истории каждого человека в разных сферах профессии, жизнедеятельности. Референдумға қадар Эльзара Сейдаметова ухухи практиканы нұқрашайды. Ама әр вақыт шахси бизнесін açmaға арзу етейді. 6 ел евелсі ғайысы еріне келді. Татлы азырлаған цех açты. Devlet дестегінен идаренің мәдей техники базасының денештірілмесіне грант қазанды. Мы можем на сегодняшний день построить холодильник. Это уже у нас хранение будет. Сельское хозяйство – это очень тяжелый труд, а каждый труд должен быть оценен по достоинству. Если бы не эта поддержка, конечно, этого достигнуть было очень тяжело. Андрей Рубцов Крымэнергода 20 yıldan beri çalışа. Yüksek voltağlarının montajını нұқраша тарихи вақаларны іште қаршылады. Оның айтқанына көре саада денешмелер пейда болғанымен іште чоқлашты. Сейчас инструменты практически все есть, все, что надо, есть, все под рукой. Построились новые подстанции, опять же к ним новые линии. Я участвовал и в подведении линий к Балаклавской ТЭС и к Таврической ТЭС. Сергінің іштірекчелері сырасында әнді әдет үзре Сергей Аксенов, Владимир Константинов ве Ахярның вақытынша губернатор вазифесіні еда еткен Михаил Разважаев олдылар. Олар незакетлі адамлар әйкеніне чечеклер қойдылар, ве стендлеріні бақып чықтылар. Самые масштабные проекты они реализовывались в рамках федеральных целевых программ. Менее финансово емкие мероприятия были реализованы в рамках республиканских программ. Нам есть о чем говорить и чем гордиться, чего мы достигли за эти 6 лет. Карла Марксы соқағында екінші серге açılacak. Оның серлевасы Русияның қараманлары белі олмаған білгілер. Фотосергеде чешіт несел қараманларына айт қара бияс ресімлер тақдим етілежек. Оларының сырасында Ұлы Ватан женкінің ветеранларından Земаневи Русияның қараманларына қадар инсанлар көстерілежек. София Шукурова, Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Вернадский адына Кырым федераль университеті коронавирус себебінден ұзақтан оқуға кечті. Бұақта оқуы усыл ішлері бойынша проректорның муавины Ибрагим Хабибулин хабиратты. Больших изменений для студентов не произойдет, поскольку дистанционная форма достаточно привычна как для вузов Российской Федерации, так в том числе и для Крымского федерального университета. Оның қайдеткеніне көре более оқув шекілі енді Русия ве Қырымның бір чоқ оқув юртларында қоланылайды. Студенты точно так же будут заниматься, будут присутствовать виртуально на занятиях и ежедневно в соответствии с расписанием. Ну, единственное, что они не будут непосредственно находиться вблизи преподавателей, находиться вблизи друг друга. Ilk мәліматларға көре оқушқа студентлері апрелінің бір күні чықачақлар. Хатırlatамыз, коронавируснен дүнияда 160 инсан хасталанды. Олардан 75 бені енді яқшы олды. Елі бенден зияде адам вефат атты. Реабилитация олған ватандашларының ерлешмесі топрақ айырма меселесі веденен шатларының зияретті. Милетлер ара комитетінің рейсі Альберт Кангиев ир зияретінің Қырымның Шымали регионына барып етті. Ерлі сәкенлер сеслендірген проблемлер ақта бізім мұхбірлеріміз тариф ете. Красно-Перекопск районда бірінші зиярет етілген объектлерден бірісі жами олды. Дини меркез бойы экскурсияны ерлі имам алып барды. Ну да, это действительно турецкий натуральный камень. Материал. Джамины Воинка койынде 2011 сенесі құрған еділер. Оны 10 ай içinde көтерділер. Içine 300 адам сыға. Практически не к чему придраться, сказать, что вот это вы все так сделали, что так. Все сделано от и до с высочайшим вкусом. Альберт Кангиев қайдеткені көре бұл көйде барышықлық ве конфессиялар muhabbetlікте яшай. Екінші зиярет етілген ер апостол Фоманың ибадет ханесі олды. Қапыда оларының баш папас Василий Немеш қаршылады. Сейчас время поста у нас. Проходите. Мында о 20 yıldan beri çalışa 2017 senesi ибадет ханенің yanında христиан мектебini құрған еділер. Бүгін мында 20 инсан оқый. Уже много лет, года 4, вопрос не решается. Со стороны города
Ne vaqt yatakhanenin abadanlaştırılığı ve 70 eki kvartiralı evinin kuruculuğu yekunlenecek. Bu eki sual Krasnoperекопск'taki kabul devamında en esas oldu. Люди озвучивают свои проблемы, власть их слышит, и есть обратная связь, люди понимают, что их проблемы разрешаются. Сегодня на встрече с общественностью прозвучало всего 2 вопроса проблемных. Я думаю, что это чемпион сегодня среди всех других регионов по количеству озвученных проблем. Ama Akşehir rayondaki problemalar daha çok iken reisке birinci olarak yardım sorap Naile Abdurrahmanova müracaat etti. 15 yıl evvelse onun ağası kazaga uğragan edi. Neticede hatırasını joydu ve psikologik bozuklarga uğradı. Kadının aytkanlarına göre yerli kimler zararlanğanға yardım bermege reddeteler. Albert Kangiyev bu problemne öğrenmege söz verdi. Сказал, говорит, все документы предоставьте, говорит. И говорит, что поселковый совет там, говорит, напишите, что надо, говорит, и передайте, говорит, я, говорит, отправлю в Минздрав. Надеюсь, что после этого будет все хорошо. Дай Бог, чтобы было хорошо. Çoğusu rayonlarda olğanı gibi kun tertibinde reabilitasiya olğan vatandaşlarga mesken ayrılığı, evinin kuruculuğuna maddi yardım berilüğü ve camilerinin kuruculuğu oldu. Sonki sualini Munuz koyunun imamı müracaat etti. Onların camilerini tamir etip olamaylar. O ibadetler için yanı modul bina almağa yardım soray. Bildirgenine göre bu binanın Akşehir rayonunun Amanşa koyunda görgen. Мы собираем деньги, конечно. Но это же ничто. Но вот этот модульный, она обходится намного дешевле. Вот это вот я сейчас узнавал, вот у них вот это около 80 квадратов, у них где-то до миллиона не доходит. Я только сейчас представителя совета спрашивал, он говорит 800 тысяч. И мы стараемся вот где-то, пускай будет миллион вложиться в это. Сметите, иншаллах. Ну это когда окна поставим, потому что здесь сквозняк сильный здесь. Это придет техника, машина, и они краткопультом его нанесут, да? Да, окна поставим, снизу она и будет теплее потом. Berezovka koyundaydı camini 3 yıldan beri kuralar. Onu yerli sakinler o'zlari ko'targan. Yaqinlarda ularga Devlet Duma membusi Ruslan Balbek yardım etti. O 100.000 ruble ayrılgan mesenatni topdi. Faillar endi damni kapattılar ve esas binani kurdular. Navbatdagi ishlarda pencerelerini yerleştirmege planlaştıralar. Все вопросы, которые были озвучены в ходе нашего сегодняшнего визита в район, и в районной администрации, и на территории муниципальных образований, сел, поселков, они все будут взяты на контроль. И все, что лежит в наших компетенции в рамках действующего законодательства, в обязательном порядке будет разрешено. Надия Исаева, Севиля Меметова, Асан Ибрагимов, Милет үшін. Симферополь Адла Валиманы 10 миллионлық елжыны қаршылады. Юбилей пассажиры Москва сәкені Валерий Шабаев олды. Бақытлы адамны насыл қаршыладылар. Бұны Айша Шулакова біле. Ахмешит Москва адлы рейсінің елжысы ресмилештіру масасына бір шей білмейіп яқынлаша. Мында оны енді Ава лиманының хадимлері, журналистлер ве фотомухбирлер беклейлер. Поздравляю, вы стали 10 миллионов пассажиров нового аэропорта Симферополь. Спасибо большое. Спасибо, очень приятно. Спасибо большое. Симферополь адлы Ава лиманының 10 миллионлық пассажиры Валерий Шабаев олды. Ярым адамызның Ава лиманында оны ве умур арқадашыны бөле тантаналы суретті да қаршыламаған еділер. Еркіші Догма Қырымдан. Шымды Москвада яшай. Жүмкүретімізде сы қола. Объявили, что мы являемся 10 миллионными посетителями. Очень рады за Крым, что 10 миллионов человек уже здесь побывали. Это очень здорово побывать в Крыму, а тем более если часто, тем более если ходить в такие места, Крымские горы, купаться в очаровательном море. Ну, что еще можно? Тем более все, сами видите, строится, настолько все приятно, дороги, аэропорты, больницы, очень здорово. Я рад очень за Крым. Бүгін шанслы адамға VIP зал қызметі үшін сертификат ве хатыра бақшышлары берілді. Ава шіркетінден есе о учачақ самолетінің моделіні ве экибін бонус миля берілді. Символично, что это произошло в годовщину референдума Крымской весны. Также символично, что пассажир 10-миллионный будет лететь в Москву на рейсе авиакомпании. Первый пассажир терминала также был доставлен в аэропорт на этой авиакомпании. Аэровокзал комплексы аман-аман 2 ел девамында құрылып шықты. Мында 1 саат içinde 4000'ge yakın пассажир қабыл етілі. Демек, ел девамында 5 миллиондан зияде адам келе. Бұл Қырымның земаневи тарихында ең мықиязлы лейхадыр. Ойынды яны енішлерге де азыр. Айша Шулакова, Асан Ибрагимов, Милет үшін.
Исмаилбей микрорайонында ел құрыжылығынан бұрынжы басамағыны бітірейлер асфальтны янды 5 суқақта төшеділер. Еллар бойы ярықлату ерлештірілді ве жемиет нақлиетінің тоқтамасы үшін ерлер айрылды. Яқын вақытларда қалдырымларыны да асфальтнен қаплай жағлар, ама ішінің екінші басамақ лейхаларында белі бір қиынықлар тапылды. Чөплік чұқырлары кедерете. Лейхаджылар более чұқырларыны юзден зеде сайып чықтылар. В проекте изначально не было предусмотрено проектное решение по этим ямам, однако с выходом на место комиссия определила, что строительство дороги по вот этим выгребным ямам невозможно. И вот сейчас мы решаем вопрос, каким образом будем взаимодействовать с жителями микрорайона для того, чтобы переносить эти выгребные ямы на территорию двора. Қырымның пайтақтында экологик акциясыны кешірділер. Территорияларының шер мемориятының қадимлері, мебуслар, мектеп талебелері ве студентлер абаданлаштырдылар. Эсас ішлер Маршала Жукова соқағында Ирлешкен Скорбящий мемориалының янында ве Дыбенко скверінде кешірілді. Бұл ерлерде совет ватандашларыны көтілі шекілде құршынған тызген әділер. Это старорусское кладбище. Большой субботник сегодня проходит в местах вместе расстрела граждан. Это Дубки. Проводим там большой субботник, так как 18 числа там будет большая акция, высадка деревьев, сад памяти, порядка 200 деревьев. Фальжилер шерні чеші чөплі құрупытақ ве япрақлардан темізледілер. Белі олмаған аскер ве ұлы ватан жынқы қарманларына башланған абеделер янына да абаданлаштырдылар. Талықада ман-аман 900 инсан іштірак етті. Ислам Терек районын әсен әлі көңде балабан талақа кечірілді. Иштиракчыларының әсас қысмы бір қач көй сәкен олды. Олар мұсылман жәмесі ве православ күлсесі арасындаки топрақларына абаданлаштырдылар. Генерал темізлеке бізді мұхбірлеріміз де қошылды. Бенза пычханын гөрültüsü ве тереклерінің құру пытақлары ерге түші. Ислам Терек районын әсен әлі көңде аман-аман 30 фаль талақаға чықты. Тырнавуч күрек ве қолчықлар бұ көйнің темізлік ішлерінде әсас әлетлердір. Инсанларының әллерінде есе құру япрақ ве чөплік обалары. Болар әпісі йоқ әтілі. Мемориет башының айтқанына көре боле талақалар мұндайынды ананевей олдылар. Мы уже много навели порядка на территории Абрикосовского поселения. И в селе Абрикосовка, и Бабенково, и в Криничках. И решили сделать субботник, как раз получается и расположен православный храм, и строится новая мечеть. Джами векелсенің арасында кичкене гольчук ерлеші. Бұ ер бір вақытлары пек зүлбереді, шымды есе чөплікке батты. Шымды сув хавузының ермағы темізлене. Гол үстінден кечкен көпір де тамир етіле. Темізлік ішлеріне Эдуард Крох да қошылды. Омында 6 километр ұзақлықта ерлешкен Карагоз көйінден келді. Бұнда можем наблюдать, как Джимат, Эпсинис, казахлар, татарлар, Эпсинис, бында. Мы сами по этому мостику ездим, наши односельчане ездят. Мы решили восстановить, поднять уровень воды в ставке, чтобы для полива озеленения своего же джами, чтобы был запас воды. Бұл көйде Джами 2019 сененің октябрь айындан берлі құрыла. Бұл вақыт ішінде деварлар көтерілді ве зумруд ренкли дам қапатылды. Әнді іч ішлеріні yapmaq керек. Еще чуть-чуть. Нариман Изеев чөкучнин мықны қақа. Оның башчықына еп тартылачақ ве о маяк кыбы ішлетілежек. Бүгінгі күнне біз азырлы көрік бетон төкмесіне. Иншаллах, біз қысмет олса біз полларымызды қыздырмақ үшін біз бұнда половое отопление қойдық іштек қысмет олса. Оны иншаллах бүгін біз азырлық көрік маяклар қоймай қысмет олса. Әркез бірлікте чалыша бірілері боруларда су айлансын деп системасыны қошалар дегерлері бұл арада азбарда бетон қарыштыралар. Да ярым ел әвелсі есе бұл топрақ бош еді. Она керек весихаларны чоқ еллар девамында ресмелештіріп оламайдылар. Руслан Сманович бізе ярдым етті. О олмамыш олғайды. Әлбетте біз бүгін не бұл құры жолғыды, не де топрақ қалынырды. Но Аллах ярдымcı olsun, Allah ondan razı olsun. Bizi kenarda bırakmadı, bize elini uzattı yardım elini. Құрыжылыққа ярдым етмек үшін инсанлар тап қомшу көйлерден келейлер. Бірінші намазны бұ жәмеде Ораза байрамның ilk күні 24 майыста кечірмеге планлаштыралар. София Шукурова, Альмас Аблакимова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін.
Қырымда yaşаған Молдова халқы Мецешор адлы милей байрамыны қайдатты. Бар келуіні олар халқлар дослығы евінде қаршыладылар. Тедборынан мұсафырлары үшін мерақлы гленжелі программа Молдаван герлары ве ойынлар азырланды. Хатыра бар тімсалының жейсі бағады бақшыш аттылар. Parlaq urbalar, güzel hareketler ve gayretli muzika Moldav medeniyetinin kunları çerçevesinde ötkürülgen tedbir milli oyunlarına başlana. Праздник называется по-молдавски Мерцешор. Это праздник весны. Böylelikle Moldova ve Rumınya memleketlerinde bahar kelövünü karşılaylar. Bayram Mart ayının 1. günü başlana ve tek sonunda yekunlanıyor. Bahar timsalini bir musafirge bağışladılar. Kırmızı beyaz ilvanını bizge de verdiler. А это талисман вам на память, что ваше хорошее настроение никогда не пропадало. Носите с удовольствием. Спасибо. Nikolay Şoymu için bu en ailevi ve tesirli bayramlardan birisi. O sıcak balalık hatırasının dolu. Это вспоминаешь там свою молодость, свои корни. Ну, вообще, как бы, немножко грустный, может быть, там, воспоминать, потому что это где-то далеко, там, родной дом, родители, бабушки с дедушкой, которых уже нет. А с другой стороны, это же праздник весенний, когда все просыпается, как бы у самого там кровь бурлит, независимо от возраста. Milli baylık ve bu halkının özgürlüğü Yarımadanın çeşit regionlarında yaşayan insanlarını topladı. Devlet Şurası'nda milletler arası münasebetleri ve halk diplomatiyası meseleleri boyunca komitetin reisi Yuri Gempel de hayırlavlarga koşuldu. От себя лично, от членов моего комитета, от главы нашего парламента, я сегодня поздравляю вас с праздником, желаю вам процветания, добра, мира и дружбы. С праздником, дорогие друзья! Kırım'da Moldavan halkının medeniyet günleri 5. keresi kaydedildi. Tedbirini yıl Dom Дружбы народов teşkil etti. Этот праздник стал традиционным в Крыму. Молдавская автономия ведет активную деятельность, активную плодотворную деятельность. И на сегодняшний день много друзей у молдавского общества, у молдавской автономии. An boyunca Mertzeshor timsalini martның sonuna takip yürüyorlar. Sonra onlarını gullegen tereklerge bağlaylar. Bu gelecek yılını muvaffakiyetli geçirmege yardım ete degen düşünce var. Naciye ve Ervin Emraliyev, Millet için. Бақчасырайынан Қызылташ командасы үшін кезлевлілерге қаршы чықыш матчы мағлюбиетнен бетті. Матчны актив шекілде сәйіплер башлады. Ойынын 30-шы дақасында рақам енді 4-0 еді. Екі голны Хамич бірер топнайся Самигулин ве Максимов ұрдылар. Ярыштың екінші қысмында Қызылташ яқшы жа ойнады. Ве сәйіплерінің қапыларына екі топ ұрды. Ама нетижеде 5-2 рақамынен бақчасырайлылар еңілді. Невбетека матчны Қызылташ өзінің территориясында Таврияға қаршы кечірежек. Сами себе привезли там первый, третий гол, по-хорошему сами себе. Плюс стандарт залетел. У меня слов нету, на самом деле я еще, честно, уже давно в этом деле. И, если честно, так вот отвратительно начинать матч, но еще в моей карьере не было, как тренер. Шымдықыда қағабу етсі хаберлер кележекейінімізні 21 бұчықта қачырманас қайырлы ақшамлар.